Maumirira ma utarani wa mwaka uyu ni marehete ndereti nyingi o hamwe na uregani kuuma kuri andu matiganite kuri riu Ameru aria maikaraga kaunti-ini ya Isiolo meyumirite makiregana na maumirira maya amonanite ati Ameru nio amwe a ruriri ruria runini muno kaunti-ini iyo ya Ameru yombekio kutora number 2 all of a sudden nantuko na span ya mwaka 10 ya number 4 it is impossible ke calculation ya mathematics baraba ichibora mathematics yeta it is impossible so batu torenda kuwa itokoreana kabisa na matokeo ya Isiolo yateko reflect the things on the ground. Kuringana na Gikundi giki andu kaunti-ini ya Isiolo ni mongererekete kuma andu 143 mwaka-ini wa 2009 nginyagia andu 260 mwaka-ini uyu undu uria matiganite magicurania kana no andu kuma nduriri ingi marongerereka guku namba ya Meru igikara uria yari miaka 10 mihituku. Nontu bau ibuturigeretie muno na nikyo tukoromba thirikari kuu hamwe na thirikari ya kaunti bagerie gutegera na gwika wazi njirerera tumikire nikenda tumba kwerewa bwega na atakumbikite kwi uruteto ruru gukarika. Kuringana na Gikundi giki riboti ino ndiri na uma wa kuigana na no icungirire icigo imwe ciumwo kigina kiria kiagirire o hamwe na mieke ya mawira kwa ihinda ria miaka 10 yukite undu uria riu utigite Gikundi giki gikiuria riboti ino ya utarani irorwo ringi na njira hinyu niguo kumenya uhoro wa ma. Handu-ini ha Inoro TV, njitagwo Kate Muthoni.